हंदक युवार हाबदा मंगता थोन खबा सेनापति डिस्ट्रिक्ट की चालबुंग अमरी 4000 दा नौन साबा युमसिंग चीफ मिनिस्टर अक्रमी बोपिना संगाख्रे पाउसनुन पिजरे हंदक युवार हाबदा मंगता थोन खबा सेनापति डिस्ट्रिक्ट की चालबुंग अमरी 4000 दा नौन साबा युमसिंग नसे चीफ मिनिस्टर अक्रमी बोपिना संगाख्रे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेनापति सिंधुना पांगथोकिबा थोरमदुदा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गाइखांगम रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज की मिनिस्टर एम अकेंद्रो आईएफसीडी मिनिस्टर नमथंग हाउकिप साइकुल केंद्र की एमएलए यमथोंग हाउकिप कांगपोपी केंद्र की एमएलए नेमसा किपजेना मरुब मियुसिंगोना सरगाखी पुन्ना युम लिसिंग अमा हेना साबगी मनुंगदा युम चनिपान खरा हेना साब लोइसले हाई नौना साब लोइसिनख्रबा युम चीफ मिनिस्टर येंसिनखी थोरमदुदा चीफ मिनिस्टर अक्रमी बोबिना हाइकिबदा अवातपा लेदिबा युमसिंग अथुबा मतमदा साब लोइसिनबा होनरगनी युवार हाबासी करम मतमदा थोकदगी हाइबा चप चाबा खंगबा ngamdabana मांगजौनना मियामना सेक्शन थोरांग लोखटपा तंगाई फदे सरकार असिनसु पाइखटपा याबा थबकसिंग पाइखली हाइके युम लिसिंग अमगा सातरुकी मनुंगदा युम 1000 गा मोइगी टारगेट हाइबा तारे 1000 गा खरे हेना 22 गुमसी साननबाना टारगेट तौदा होजिक 70-80% गी मयादा लोइसले हारे 700 खरे हेना 80% गी मयादा लोइसले हारे अइना अपील तौजरी मदुदी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना टारगेट तौरुरिबा एटलीस्ट 1020 खरे हेनबसे मसीदी ngasi inauguration तौरे हाइदना इनकम्प्लीट ओइना आई थंबीगनु हाइदना आई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना आई अपील तौजरी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गाइखांगम ना फोंदोकिबदा मखाताना लैरंग तारगा युम साबगी थबगसी तौबिगनु मसिना युवार हारकपा मतमदा हेना कुदोंग थिनिंगाई ओइ हाइकी anything anytime may happen asigum masi amuk thorpa yaba pot ama lei thokta basu oisanu adubu karigama thopa taradi kari kamai tawni haidra okhalon khanma loyana prevention is better than cure aina akoi thokta ngai digi akoi karigamba thokta na hona ba thopa tara basu yaring kai damage se less to na ba casualty se less to hanthana ba akoi madugi thorang loyana leibu chumi तुंगदा चीफ मिनिस्टर अक्रमी बोबिना लुचिंग टीम अदुना सालबुंग विलेज दगी साइकिल फाउनबा इम्फाल तुरेल मथक साबा हैंगिंग ब्रिज की फिल्म येंसिन की अथुबा मतम चानब थोंगमा सारगनी हाइके सरकार की महिसंग सिंगदा ओजा सिंगी बायोमेट्रिक अटेंडेंट थमु अमदी ओजा की अवात यावना महिरुसिन थेंगनारिबा खुदोंग चादबसिंग एजुकेशन मिनिस्टर अमदी एजुकेशन एस की डायरेक्टर ना लाखलिबा तांग तरमंगा फावगी मनुंगदा हापकनी हाइबगी थाजबा पियु हाइना गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की अपुनमन लुप अमा ओइरबा सोशलिस्ट स्टूडेंट ऑफ मणिपुर ना लंथेल लेबा एजुकेशन एस की ऑफिस ता सेंसन क्रे कौंसिल अमगा लोइनना लाखिबा महिरुसिंगा डायरेक्टर उनगे हाइबदा सिक्योरिटी ना गेट लोन्सिन खिबदगी मुक्नबा थोकी डायरेक्टर लेते हरकदगी दायित्व लौबा ngamba ऑफिशियल सिंगा महिरुसिंगी मिहुत कांगबो अमगा उनकी सोशलिस्ट स्टूडेंट ऑफ मणिपुर की मेंबर रोजेन फोंदोरपदा लाइक निंगथिना ताकपीबा ngamloidaba ओजा सिंग फम थादोगलो एजुकेशन सेक्टर बु फ्री जोन ओहिंद्रेबा करिगिनो तालिबा दाबी सिंगसी अगस्त की तांग तरमंगा फावगी ममांगदा मिनिस्टर ना खंगनद्रबदी हेन कनब खोंजंग संसनगनी हाइकी सामा सोशलिस्ट स्टूडेंट्स इंडियन मणिपुर की एक्टिव मेंबर ओइ लेजवनी एन तालिबा दिमाल सिदी गवर्नमेंट स्कूल सिंगा बायोमेट्रिक अटेंडेंस तना हनबियो अमदी गवर्नमेंट स्कूल दा वाकनो लेयो ओजा सिंग अमदी आर्टिकल्स हाइबदी ओइ लेयो स्कूल की फैसिलिटी सिंग वाटबा सिंदा अथुमा मतमदा अवाटबा सिंग सि पिबियु अमदी गवर्नमेंट स्कूल की ओजा सिंग की मसा सिंग गवर्नमेंट स्कूल दा तमहनबियु हाइबा असि थमजगे अदुगा लोइना ना एकोय लाखदुरिबा 15 अगस्त इंडिपेंडेंस असि की मांगोइना ना एकोयना तालिबा डिमांड असि एजुकेशन मिनिस्टर अमदी डायरेक्टर एस ना अथुबा मतमदा अहिबा सेरोल अमा उथोपिदुना हाइबा सिंग असि ओजा वाटुना लेइबा अमदी बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिंग असि सना लेगनी हाइबा रिजल्ट अदुगा फंजु फावबदी एकोय मफम असिदगी हंजरो हाइबा वाफम असि थमजगी मथंग चही की जनवरी की अहन चरोलदा पांथोकबा याय हाइना पानरिबा तरमाथोय सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की थौरांग मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगा लोकटपा होरगले इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की ईवीएम अमदी
PPPAT check tawbagi thabak ngasidagi hokre district election officer su oriba DCM joigi meeting makada EVM thampham strong room gi mafam singyang sinkre DC joina phongdorakpada Imphal East ki oina EVM control room unit chamri humpumapan ballot unit chamri humdra taret leigani machine sing asi ECI na singaloina na piba mobile phone na photo namlaga upload tawgadabani EVM machine da thokpa ID number ga EVM masada hakpa ID number amasung code bar gi ID number ga chanabra haina yengadabani hayeng phawa chathagadaba thabasida political parties ngi music su yengba yagani haiki machine sing asi hanis thok lor leibo sida hongdo hongjin natraga kari soi bi yawbugi hadu check tawgani adanga si hawbasina hayeng tang train thol tawjagani maruina mastal leiba EVM machine da aikogi control unit haibama ballot unit haibama ani lei rojuji koi su thami baji control unit da samri ga hupui mapan adu ballot unit da samri ga hundra tet hariba masing jing asisu pulap aikogi check tawgudani bani aduna hayeng train thoi tang train thoi da complete option ba ECI gi instruction tumin tawjagada hariba check tawbas loni obi bi agani hana su aikoina khabar da su phongjagre aduga aikogi notice thajagrabani handagi aikogi ECI ni sule ponumni mayamna asina ngaudaga su hayeng asi laga check tawbuda yawbiu political parties yawbiu haina aikogi media gi thongda ISTV thongda yangda ponde National Food Security Act ki pot yenthokpada mawng model tadaba kya thingnare nimit khudingi ministry da report thargani haina BJP gi wangang lesu oriba RK Sibachandra phongdokre ngarang semkiba committee ki convener su oriba RK Sibachandra hanagi MLA TS Nanda Kishore galoinana tim amana ngasi ya school amadi sagolban kendra gi mafam kya da chatuna miyam gi mot lokre ya school kendra gi Brahmapur aribam lekai da miyoi amamamda lupa ahum da cheng kg ahum amadi kerosene liter ani April thagini haina July thada yenkre mi amamamda kg manga pigadabada ahum khak piriba si karigino haina hankibada ward number 19 ki councillor inunganbina naharol gi kotani haidunu mapusina katkibani haina kumlaki iramsi matangda Consumer Affairs Food and Public Distribution amadi DC da wakat kiba leidabara haina hankibadadi minister amadi DC unaba phangde BJP Manipur Pradesh da wakat kre haina kumlaki Problem singasi yenthupagi matangda Women's Social Development Organization Brahmapur aribam lekai Maira Pai Big Secretary N Subadanina wapum kya thamlagli tawjare akoina complaint aduna mathangi la kadawse akogi wata da di yen ba yadi haiduna yende ahan bagi me kappa da wonbi khata bisu kayan yawi kerosene liter ani niti RK Sibachandra ya school kendra khatta natana sagolban kendra da ngasi phawa card pi bangamdri April thagi cheng amadi kerosene July thada yenkre yelibadu ek na piba meyongi makhada nate Imphal mayol da leba kendra ani asida oiriba pibam asina lojing loya da kari oiramgada ki haibasi miyamna khangba yare hiram asigi matangda BJP na mafam khuding satuna nimit khudingi ministry da report thargani haina phongdorake April dagi haugiba ngasigi August loirakpasida tha amadagi hena food security ki cheng si phangde haibagi pawni koina phangjarib se aduga Imphal gi maymakta da cheng se sumaina piba ngamda targadi ngasi koina BJP Manipur Pradesh na phawjarib si loji loya Imphal dagi lapaba kilometer kuntra nifu yankai aduda kamai piram gadege kamai taung gadege sine koina ngasi wajari se adoge hendo khiduna chingda aduna ngasi akoi BJP Manipur Pradesh na leptana ngasi ki committee sina koi leptana thijenba makha chathajagi ni aduga nukti gi akoi ministry da report ama si lai aise koi thamjagadawri Japanese encephalitis laina ragi ngakthoknaba Ayush gi hidak Belladonna 200 mayang langjing khunggangi oina yumthung chatuk henbada yenthokre hari amaromda hiang thai tara hai konjil da su Japanese encephalitis ngakthoknaba miyamda Belladonna 200 yenthokre haina tara hai youth development association na thadorpa cherolamana khanalakli Commercial Industries Government of Manipur ki micro and small medium enterprises ki makhada livelihood business incubator Bishnupurna chalaiduna mushroom spawn production ki process ngarangdagi district industry center Bishnupur da DIC Bishnupur ki general manager Janaki Sarmana hodokre
भारत सरकार मरी मणिपुर सरकार के सेंथंग मखादा लुपा लाख 100 रोम की मैचिन सिंह थमगदबा अहान बगी ओइना मफम असिदा लुपा लाख 35 हेन बगी मैचिन सिंह थमदुना ट्रेड तरा मरी दा पोथो क्या पोथो नबी पानम थमले लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर बिष्णुपुर बु चलाइरिबा इंटीग्रेटेड एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर लमगान मैतेना सेंटर असिना तोंगान तोंगान पोलम क्या सु पुथोकना पानम थमली हाइना मखातान फोंदोरगले मखल मखल मणिपुर हौरिबा पाम्पीसिंगसिदगी परफ्यूम सेंबे याबा हाउसिंगसे कोइसि रिसर्च तौर पुथोकपा हौरनि परफ्यूम नेक्स्ट परफ्यूम पुथोकना वगे लंबी एबा नेक्स्ट प्रोडक्ट कोइन पुथोनी अदि मतुंगा अमुक हनी प्रोसेसिंग अदि एरोमेटिक मेडिसिन प्लांट अदि अतो ट्रेड मयाम अमा करिना एरो एडेट तौर याबा आइटे मयाम अमा थी ओमगा पथम सरकिबा जुलाई 19 सजीवाल जेल द खना चदमगी थौदोक मियोय अहुम लेखिदबा अदुगी मतंगदा मैजिस्ट्रल इंक्वायरी चथरगनी हारी मैजिस्ट्रल इंक्वायरी से इम्फाल ईस्ट डीसी की रूम चथगदबनी इंक्वायरी से जबान पिनिंग ममियुसिना लाकिबा अगस्त की तांग 13 फावगी मनुंगदा मसागी ममिंग मथा लेफम चिंगबा इस्लक यागनी हारी JCIPS na sangsilba khongjang gi sarugama oina Nightingale Nursing Institute Porampar amadi All Manipur Maitai Pangal Muslim Traditional and Cultural Association Khatrigao Imphal East na ngasi kai sampat lema chum lekai community hall da sara henmagi khongjang changsinki Manipur sarkar na ratin gi mathak thamliba athingwasi lothu haina dabi tauki Maitai bu Scheduled Tribe list the Yahulu Haiduna coordinating body Scheduled Tribe demand Manipur ki khongjang sarkar asina tadana leibabu yaning da bofongdokuna committee asina tha asigi tang taret gi chatharagi ba khongjang gi matik chaba paukum sarkar na pidrabadi September gi tang 19 da miyam gi khongchat ma chatpaga loinana hena kanba khongjang sangsilagani haina committee gi maike gi phongdoraki Nomai bung kaithel da hojik wakan mipam chathariba sida tongan tongan ba organization kya gi biusina sargyari committee member Santam Mitaina Fondoropada Sarkar na miyam gi iho lakna na ba honaroidabani haike si sarkar se akoi masi bauda miyam gi iho aduga miyam gi kayumba agitation natraga miyam gi akan khongjang ama natraga kayumba government sida akan sapu ma pidrega gi miyam gi kholau je hekta tabi daba government sina leba ki dongta khalaga masi made leba ki dongta tungi mirol gi dongta masi made tabu faina chumina khanbi wakhalama makhoida yaw daba miyam gi hul miyam gi safu miyam gi khongjang ke am agitation miyam la kanda masidi miyam gi ihona yadrena miyam ni yadrena har masi tawdri sakar ka bi tarena habi sium bi wakhal jida khallaga thabuk tawena tawi adana masi tasena khoi government je yamna wakhal taba tungi miyang sanba adu ma government ama mihut ama laihinba mathau tarabra haina ai khanjai All Manipur Weightlifting Association के Joint Secretary ओरमतनतना National Referee Category 2 फाव ओरमलबा निंथौजन ब्रजमनी सिंगाना हौकिबा तांग तरे तमनुंग मतम चादना लेखिदबदा एसोसिएशन असना मिनिट अनि तुमिन लेप्तना अवाब फोंदोखरे लोनना इमुंग मनुंग के अवाबदसु एसोसिएशन असना सरग्यारी हारि हौजे पाउल मरतना अटेम ब्रेकना तोबिसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की सेंथंग मखादा JCRE स्किल सॉल्यूशंस ना लेमना मिंग चनबगी खुदोंग चाबा पिजरी हाइरिबा कोर्सिंग दुदी अपैरल और ड्रेस मेकिंग अमदी असिस्टेंट ब्यूटिशियन नि खुदोंग चाबा सि लविनिंग बसिंगना अकुपा मरोल की दमक थांगमैबन मैसनाम लेकाय ऑपोजिट टाउ ग्राउंड द लेबा JCRE स्किल सॉल्यूशन की ऑफिस द लेक्सिन बिराउ नत्रगा कॉल तो बिराउ 7085051125 Saraswati Coaching Institute, Chingmairong Khongnang Anikarak Imphal. Admission open, regular course for NEET 2017. Commencement of class 8 in August. Attractive features. Special concession for ex-student for Saraswati. Study material from Empower New Delhi. Analysis of NEET model question. Special concession for rank holders and score 80% and above in class 10 and 12 board exam. We nourish your future. Managing Director. India ki ahanba National Awardee Government of India na piba Silver Dew. Makhal suna leijare half liter, 750 ml, 1 liter, 2 liter, 5 liter and 20 liter jar. As an distributor amadi akupa marol Loktak Industry, Industrial State, Takiel da contact tobiu. Hello Doctor, live phone-in program based on healthcare is being launched very shortly on ISTV channel 2. Be a part of it.
Oza Pain Relief Ointment Khwang naba ok sikpa tang sikpa khu naba singda sinaba yarba lifsam tukna puthok saba Oza Break matung na mga tara nuksari Kaksing Sumnang Lekai dagi Moirang Thep Mocha Kauba Miyoi ama sahi taruki mamang dagi huzuk pawa chatpa ngamdana Kari lainana nabano haiba khangba ngamdana mayum dagi hendoktana leiri Maki loinabi Moirang Thep Manisu sahi mangagi mamang dagi BP stroke tawkibana maramoiduna ningthina chatpa ngamdre amadi wangangasu thokidre hari Makogi machanupi anigi manungda amadi miyoi amana yokre Atoppa sahi nipan romda ngaidagi machanupina mama mapagi mateng pangduna leiri Fibam sida Janimski director na kanalai zidraba laira bagi pangkai makhada leiriba miyoi singbu lebna layang bi bagi thabak paikaliba asigi manungsana makhoi anibo amuktang layang bi haina United Youth Progressive Kaksingna phongdorakli Amaromda Junnangi Secretary Romesh Nawen na makhatana phongdorakada Janimski director na makhoi gi anabasi yengbirabadi director gi tungi punsidasu afaba kaya oisnu hari Amaromda Laita laira na maramoiduna mak masamadi mahaki loina bibu layang bangamdana wana leiriba Moirang Thep Mochana Janimski director na makoibu layang biduna anoba mangalama pinabiu haina apil tawrakli Oli singani dagi ay nalay asibu nalay kusida igi ni haibada iting leite ngai kana kaya tamamuduna yolo sa layang muda asimamu titanjari damo igi nipisi nipi sukta anila wala Oye lagi amu semua awal sih semua wajar ada sana di anjing ni amuna yokara oje aku orang nasi wana ini kalau mana ini kayu akan di siapa sungan dewa Ima Kaitel ahum athuwa matamda samjin diu haina all Manipur nupi marupna thadur pachero lamana khangalagli tha paret helaklab fawada Manipur ki economy ge yanglen saru oriba Ima Kaitel ahum samjin dana thambasi sarkar sigi aramba thawni hari Lamphel Sana Kaitel da leiba Santi Hospital da siza clinic Sana Kaitel hangdo pagaloina na nomage oiba lemna OPD gi khudong chaba pikre Siza clinic Sana Kaitel gi medical superintendent Sorokhaiban Jogindrona phongdoropada Raja Singh Siza Hospital da layang balakpada chathuk chasingi khudong chadaba kya mayuk maribadu kharadang orabasu hantha hanba ngamnabagi pandamba Santi Hospital da Siza Hospital gi OPDC hangdopani haiki sida koi sidadi OPD se ayamba se tawaga operation kari de hojik makte koi hobagi phimam laitri sida operation tawagi de laite adu OPD khatang ayamba yenga investigation so sida loina tawba yagani aduga minor service outreach service khona sida pina na ba mayamgi khudong chadaba koi chathok chasinda lambi phattabna maram oraga dagi lam lapana maram oraga chathok chasinda khudong chadaba do khona adugi service to sida piba ngamna na ba na khona hodok chabni Lailaba August ki tang tara taruki ehinungai dagi August ki tang kulumdoi gi ehinungai phaba National Highways inda All Manipur Written Test Successful Candidate of Police Constable Male 2013 na economic blockade chatagani hari Manipur laingak na athuba matamda pangthokhiwa beba boss doi trabasingi fal laukthokpiu haina khangalagli Aroibada maroiba pau amukhana pizari Handak yuar habada amalata thon khaba Senapati district ki chal bungabadi 4000 da taun sabe yumsin chiminisa akami gobina sangathre Howji ke ne ISTV power mata solution jare meng tapri busindu amukana